lianya tak nak kejak sudah. Luya. Ka Pynkup Skul Shillong ke Rakhe ke Jingdap Shispa apusan Snem jongka da ke jingle burom ke bahia ban burom me ke jingya lenti jongka na du belas dang ya ka haus Snem ka praspa prapawai akaba ka labat ya kedan bah khli na pedeng ki Skul Kynthei hakari India hakane ke jingle lang le don lang umentrang ba ke jelau ba prestun tingson bad umentri kenat puli puthi urakam I sangma akaba lapen pau ya ke kedan joga Skul hakari ba ke jing temu ke balapan kre na ke benta ke lawai kentup ya ke jing penbaha ya ke Jingdap ki bedangwan hapo ke jing temu jong ke Asian Development Bank ke Deputy Commissioner ke East Castles ke kong RM Kurba ke balalong ke kena puli berim ke la ai ke jingero ya ke tei ke Skul ke Pynkup ke balaya so bat ka CISCE kadang yai beteng ban ai mensiem kum ke syarak jong ke jing puli hakatan chatei lamingi. The leader of the dance troupe is the great dance steps, which is the Salam act on the world. Of education. Very premier. Pynkup School is the only school from Meghalaya and very few from northeastern states who can reach to the standard of 23 position. 23 position out of 800 very high profile institution in the country. Again, it is matter of pride.